ka jing pen kre na benta ka Meghalaya International Film Festival ka bala penuan dur da ka kanhun Meghalaya Film Makers Association lane ka me filma rengkat bat ka Meghalaya Tourism Government of Meghalaya lanang la ban pen kre syat hanong pa Shillong nagaliang kinong ilam jong ka me filma kabari ka way nagi kanhun kala de ban register hapo ka jela kalia chat ban pelong ya kata masa film ka ban long ha uso so tham auditorium Shillong ya ketika masa on sedang nadu ka khat sau trik ubanai ber hadu khat pra trik ulber arjar arpulai ha ketika masa film on petni hadu 100% teli ki film ki badan jengmot bat ki badan ya ka khana ka badan jengmot ha ka ba on wan ban peli perda do ba pol leng do modi menteri ka sarkar jela modi pej ki tanat kam jengok kai perthai Shushu la ban kedau bagi jing tumu ke bahak mat ne jong ke film festival kalong banang kentiu ki karkhana national film hapo ka jela bat banang kentiu shushu ya ki kam jengok kai perthai Sinyal tu ke jongi Jepang ke karkhana national film namar ngimpat tip ke karkhana national film ke deka ke government ke deka sarkar barit ke bala ban aika mi gi department gi baper ke mangi ang nadu ki script writer ki director kita ki actor actress ki makeup artist technician ene kene ngakwa ban kentiu namar ngidang duna ba hapo kene ka Meghalaya jongi lengba kene ka festival ngiyo ban pensngeu ban pen I ya kiwei pat ban ai men sen de jing ya trailang bat kiwei ngila ban penhe kum ka we ngakwa ban ai jingmot namar ka film industry kalong kum ka sport ladangi le kai tang hasnong tangapo jela la jong ngim keu ngi dei ban le kai bat ki wei pat ki jaj ben reu lan bat ki wei pat ki industry kum ka film industry ro ngi dei ban terang trailang kum ki wei pat ki jaj ben reu kum support ka Bollywood wat ki international ro ki film khnang ba ngi pli lat ya kata ka jabieng jong ngi ban perkhat kum no ka long ka jingsna film ka film making khnang ban yo jing hikai shu na kiwe namar ngi kumata ngi tep ngi dang duna ba hapo ka jela jongi kumbangi tep tang ka cinema hall ro ngi dang duna ngimpat yo e ka cinema kumbangi ngi la dabrep yo ujur ngim yo pat ye ka yo bandi hano ngir ngi long manta ngi long tek ngi tre ngi dep snai ka film ngimpat tep bat hano ban peni kene ga dei lengba ga ka festival kenang magana liang government ro kan sngau thu yangi nagaliang no ro businessman ula ban sngau thu namanta kan ka jingsna film yo lese ula ban sna ya ka cinema hall lengba ga jingyo subsidy na government na deputy chief minister ko bangi to iba Preston Tingsong oi la don ga ila kular bo ong ba kin pe kin sna ya ke cinema haman la ki district oi nagaliang jongi ki ne ki film industry ni la bodien na kapor ni haka sarkar ban pensngeu ya ka bangila dep submit ya ke memorandum na banta geneka ban snai ki cinema nagaliang jong ka sarkar ro kala ong ba ngin persyang ngin pe gi jaka kumno nene kumno ngin ben thau ya kalat ban khot ikiwei ro ban ai jingmot ban snai ya kinaki cinema hall nagaliang jongi ngin persyang shu ban le chapo Chaka sarkar ban pensngeu ban ai ngi kataka cinema hall in every district. Yes. So right now we have already lined it up, and we have the first ever international Meghalaya International Film Festival that's happening in Shillong from 14th till 18th. So I would like to request you everybody to kindly arrive and take this opportunity to have this moment of pride for our state, as we have the couple of 70 movies that's screening up and in the different stages, where we have interactive sessions with the directors, actors and the filmmakers all around the world. It's not just about regional, but we have international as well coming in, as it is an international film festival that's happening in the Shillong. So I would like to request you all to kindly come over and take this opportunity to have this great event that's coming up. And as we have the registration portal as well, so you guys could register, come into the venue and do the registration and take a best benefit that you could of this opportunity, utilize it. Tamanta ka sngi wan hagane ka po BBS College ka badon hane po karikhana ngi wan hang ne ka jimon ban pensngeu thu ngi ban yawer ya ki student hane hapo ka BBS College shagane ka First Meghalaya International Film Festival kan sedang nado khat sau tarek hadu khat pra tarek entau banai umai ayu biknil na kane ka film festival sama ko jelawi tu ya ka jingkmi ilti jongi na manta kane ka International
film festival namar ka ne ka film festival kin wan kin screen ki film na ka we ki we ru ki ri kum ban na po Turkey Vietnam na ki Bollywood na ki na po North East ba per kedai ha ka ju ban promote ban penkiu ya ka tourism jongi ha po ka Meghalaya kum bangi tip namar ka ne ka international film festival ro la sponsor da ka tourism la ne ka government of Meghalaya ke jimut kene ban promote ban penkiu ya ka tourism kumju ru ya ki nongshna film ki jongi hapo ka Meghalaya khnang daga jingya don lang ke jenetar ak bat ki we ki experience bashna film nagi ba don ko ka film industry किन यो मंतोय न कि वे पार्ट की बड़ा एक्सपीरियंस हाकने का फिल्म इंडस्ट्री। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी को कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी को कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है अभी शिलोंग पे ये 14 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 18 तारीख तक रहेगा। 5 दिन की लंबी फिल्म फेस्टिवल है जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स है जो यूथ है उनके लिए जो आ सकते हैं, और स्पेशली फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल, बट यूथ के लिए ज़्यादा माइंडेड रखते हैं हम लोग, क्योंकि यूथ ही है जो आगे ये काम को आगे बढ़ाएगा। तो हम चाहते हैं कि यूथ लोग आगे आए और जनरल पब्लिक शिलोंग के या मेघालय के कहीं के भी आए। पहली बार हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो शिलोंग में हो रहा है। कल से वी हैव द ओपनिंग सेरेमनी, 5 बजे से है ओपनिंग सेरेमनी, बट द फिल्म वो चलता रहेगा पूरे 5 दिन तक स्ट्रेच है, लंबी लिस्ट रहेगी। आप लोग आ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ फिल्म का काम नहीं बल्कि आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, फिल्म मेकिंग के बारे में सीख सकते हैं, अपने अंदर की कलाकार कैसे पहचाने, वर्कशॉप रहेंगे, कपल ऑफ इंटरेक्टिव सेशंस, बातचीत रहेगी, जो हमारे इंटरनेशनल पैनल मेंबर्स है, नेशनल पैनल मेंबर्स है, रीजनल पैनल मेंबर्स है, सो सभी रहेंगे। सो आप लोग इंटरेक्शंस कर सकते हैं, मिल सकते हैं। सो इट्स लाइक वन ऑफ द बिग अपॉर्चुनिटी, ये सभी के लिए एक संपूर्ण एक क्या बोलते हैं एक महत्वाकांक्षा इवेंट है जो आप लोग आ सकते हैं।